Ala, ang nga katasubuan ka, Elizabeth, mahal. Sige, mahal. Ay, nagbayat na talaga ti panagnangangam. Uy, Uncle! Ala ka! Adda chicks mo? Si Verena, apay nga da ka ditoy. Ala ka! Ipulong ka ni Auntie, Uncle. Ay, di ka gararamin, si Verena. Apay nga da ka ditoy a lugar. Ay, umay kami kumaag-beach ka dagiti barkadak dito a lugar, Uncle. Umaya kumaag-take out iti kanon mingam nakita kayo. Ala kayo, Uncle. Tagtagaray si Verena. At ito isang aribaw. Mangnayon mo iti igatang mo iti kananyaw. Ha? Ay, ala, thank you nga ron, Uncle. Basta kaamam tangiwat mo, wife. Saan at ilalawlawatam? No anya tinakitam. Para ken kalaang nalawag. One, Uncle Isidro, nalawag. No kasta, taga ijay a lugar di chicks mo, Uncle. Saan? Ngam ijay la tinaglitan may. Tapno sigurado nga awan makakita ka na kamay. Ang jak ni namnamar ti pan nakakitam ka na kamay kaanakan. Ala, nabayag ka din na chicks mo day di, Uncle. Saan pa'y mo tunay? Makatawan laay. Kaubingan naman. Kan kalaplapsatan na. Kaya siyempre mang chiksak, bakit pa'y? Tayo mo't kalaslasbangan nan Ang kasanong ngayon mamaman, ante. Ay, sigurado nga ako nga day chay. Kan amangan no gamdan naman ang titumpak ijirang tay. Ay, gusto nga minti naramid na nag-chicks kayo idikaw. Basta di mo ibagbaga. Si kamot lati makaamoy ti amin, si Verena. Isa di mo ibagbagawan. Uray anyat mapaspasamak. Awan pangibagbagaam iti nakitam. Wala, Uncle. Iso nga iti sabali a lugar ti papananmikan ni Elizabeth. Tapno sigurado nga awan makakita ka na kamay. Di, adun a lugar tinapasyeryo, Uncle. Ikuyog daktumang mga ron. Agtsapiruna. Ay, kat mabalin lata ka anakan. Basta awan aramidam Awan, Uncle. Bakantiya ka kanayon. Di oray nal daw nga agtsapiruna ka mabalain. Apay, di ka nagtrab-trabaho Sana, Uncle. Nagapa kami ijabus ko. Parigatan na kada taon. Baon. Awang pa'y inanak. Uray ko manunayunan na tiswildok ng masamag. Makapasuron. Iso nagikata ko na. Alang araw, no maawat ko manuntay pensyon ka, agpasyar tayon to atalaw ka na Elizabeth. Itay kapay lapal paliiwan ni Sidraw. Sumanagaysay ka di tasango ti sarmeng. Apay narigat sa gaysayan day tataltalo abuk mau. Taltalo nga, Mart. Grabe ka, Mart. Medyo adopay matibuok ko, Agsugsugargar nga raw. Apay, adamanan pagpapagwapwam si Kay Sidraw. Awan, si kalang man ti pagpapagwapwak. Asino kumapay nga Ay, nagkarika kanya, kadimon ulitan ti inaramid mo. Ay, tandaan am dagiti imbagakken Kay Sidraw. Mapanak manan ijarang tay no pasakitan nak. Ammomon ti mapasamak no mapanak ijay. Ay na, di ka kadiagat atap tawan babaik bakit? Masikuranak lang amin dito buok ka Kahit papanam nga rod manan. Inak irwar tay pensyon ka ta adaman gatangag. Aguyog tan, rumwarak mo tay nakmat agirwar iti pensyon ko. Agam ada pa sa bali apapanak no mairwar ko ti pensyon ka binaing. Ag sinatanton ta mga no mabayaganak iti papanak. Ay ka sumurotakkan ka Anya? Ala, inton bigat kaya mo na rumwarak. Si manutak mo nagdagang ti rumwar. Na, di naksamot kaya takakuyog Isidro. Saan? Si madutak laang tanay nagpudot mo time. Sa paagtulat rumwaran inton bigat.
Sige. Inton bigata mga roda na rumwar. Anya? Darasem si Berina, taamangan no sinurot nak ni antay mapantan. Sige, Uncle. Kano'y tayak pa lamang urure kada kayo. Agbalon kay ti pagsukatam, ta resort jay papanantayaw kan ni Elizabeth. Sige, Uncle. Mabitlaan nga rin natin ang mga alay tibadaw. Nay, papanan nyo nga agulitag, Manong Isidro. Ay, income lag pasyar ka ba guys? Ta maburboring ka na ti anak mo. Iso nga ipasyar ko man. Na, imbagman. Day talagpas pasyar, ter aramidin yaw Manong. Kani Manang Biningay, tiyo ikuyog. Jakon inaways, ta di namat lakayat. Masadaw nga agbiyahe na jay. Liuna, no umay dito ni ipagmaw kat damaganak. Ibagam adinak nakit-kita, wan. Ay, apay amasapol nga ilumungam nga ni Manang Binay. Basta, di kan agdamag ka ba, guys. Severina, darsam Wan, Uncle, umayag. Nala, mapantay nga rodan. Adayo alugar dito yan, Uncle. Wayne, tapno sigurado nga awan makakita kada tayo dito nga am-am tayo. Isidro, mahal. Kaya't kunti agdigo. Sige, mahal. Umunakan, taso maruno kami no madamdama. Isimpami pa nagiti balon tayo. Okay, mahal. Uncle, amo na ka di nga ada asawa yaw? Wano, imbagayo man ang abalo kayaw. Amuna nga da asawa ka anakan. Ngam ayos ka no matlatakin ko ana. Labnak ka no latta. Ngam, sigurado at ipensyon nyo ti kinayat na kada kayo niya, Uncle. Oray anya di na. Tinapatag. Naragsak kami adwa. Siguro, kanayon nyo nga ikaniti kwarta na, Uncle. Ay, normal lang na ita. Tano biyaket nga raon. Tunggal agpensyonak. Ibingayak mo't adago sa iti kwartana. Kat, imbagaan mo saan na madlaw ni auntie nga dapang pangtadan nyo iti kwartayaw? Saan Ta kanya-kanya kami mo't iti kwarta. Adamot pensyon na. Jak mo't pakibibiyangan ti pensyon na. Isa di na mo't nga rod pakibiyangan ti pensyon ka. Aya? Nala, ingkay kadwaunan ni Elizabeth ngaglangoy ta siya kung tagisimpa dito, Uncle. Alaman nga rod ka anakan. Tanay, di na mo taglangoy na jay. Amangan kit di no malmas. Mahal, kasanon ngay no maduktalan ni bakit mo ti may papan kanya. O mga no panawan nakto. Saan? Apay ko mga aramidek ti kastakot ay ayaten ka. Siyempre, si katipilyag no pagpilyin naktaw. Promise mo ha? Wayne, basta ikaray madinak to isuksukat iti oreasinaw ha. Promise ko dayta, Isidro, my love. Aywan, nagpensyon kan? Ay, Wayne, manaw ti ka sa pulam. Nayunam ko maiti 2,000 ti allowance ko nga itod mo. Tangim mi namot amin no nagagatangan. Awan problema iti dayta, hanay my love. Amin akid daw mau, ipaay kaw. Ang yaman nak. Talaga anak kasing-singpet ka kanya. Saan ka naimot? I love you, Isidro. Na, si Berina, nakailad ka man ay. Apay, awan ara pa ap mo itibiyag. Kastamlat ta akanayo na agidda, mangan, agbuyal ati aramidum dito'y balay. Awan maramid nanang. May mayat mo ti kastuyan angam ti nakagbulbulakbulon nagbisbisyo dita. Ti kayat ko asawen, apay, awanen planong ngagsapol iti trabahom. Masadutak pa ngagtrabaho nanang. Sana balit na dama kwartak. Pangalala am iti kwarta. Ni Uncle Isidro Kanayon na nga ikan.
Kano dumawat akiti kwarta kan kwa na, di nak mabali na pagkudkudan day jay. Kanayon ti irurwaryo ka ni uncle mo. Mapapanan nyo ka deya talaga. Agpaspasyar kami laang nanang. Kinadanadlaw ko ka ni uncle mo. Kasla ti marakay. Nalaing mutang na mangurnos iti bagina. Kasigod mo takas JENA. Saan? Talaang manayin. Idi awan chicks na, kasla awan pakibiyangan na iti bagina. Awan now, adaman chicks na. Tila ibagbagayo mag. Saan man natilat atapan nyo? Kabsat nyo pag-atapan nyo iti maday. Nalaala, sapay kumangaraw, tadinan ulitan ti inararamid na iti kalabas. Nay, Severina, sumra ka ah. Sana nang kalta, agdardarasak. Pumanawak mo ilaang. Umayak lang kumadumawat iti kwartayaw. Ha? Kwarta? Mano kumaaya ka anakan? Amok nga na nagpensyon kayo ng kal. Iso nga ikandak man iti oray sa nga ribo laang. Anya? Nagdakkelan na ita dawatam. Anya na ita, dawatam mo no otangam. Ni uncle mo, dawata ka. Perigatan nyo ayat imang taniti kastagatad kanya. Kwa? Sapay adda pangigatangak iti kwartak. Adda ka din na antibineng uncle. Apay ni antay. Ada jisilid na. Di nakamudlay ka niti kwarta na dyan. Taamumad ka daim-imot na. Sana ngagdawat iti kwarta kan kwa ng uncle. Adala ko maipulong ko. Ha? Ipulong mo nga. Adaman ipulong ko nga agbababae. Tangiwat mo. Tilalawlawatam. Di nakrabakan iti kasta si Berina. Ikandak nga rin iti kwarta Tapno sa anak nga agipulong kan antay. Nay, laglagi pa nyo Ado ti karga to'y cellphone ko aladawan nyo kan ni Elizabeth. Jaski kamad akanakan. Ala, mapitlang arot tayo nakmangalay sa kwarta. Kan manipod itanggal, tunggal agpensyon kayaw. Ilasinan da kadagos iti kwarta ko na. Saan laan ni Elizabeth tikikan nyo? Ikandak mo ta. Tano saan? Delikado kayo kanantay. Anya. Ibingayan nakmat nga rin iti malikliksab mo ko ni uncle mo sweetheart. Ha? Anya sweetheart nga ibagbagam mo? Aklunan na kami na tap nag-sweetheartan. Ang mga nuluklukon na klaang Rudy. Saan? Apay kumalukwak ti babae anak kainlabak iti kastaunay ngay. I love you, Severina. Amok to malaluklukon na klaang. Saan? Promise. No kayat mo, ikasar ka ninton bigat. Ala na, aklunan na kon. Uwan ko na mo tadatan. Dagulit ka talaga. Alaman langan? Wanan? Oh, thank you, Severina. Ala, agdate nga rin. Angam sikapala ti sagot wan. Bumawi ak inton sumarunaw. Apay, pangalalaam iti kwartam sika, Severina. Kanayon nga adda kwartam kaawam mo trabaho. Kat, apay dagitilad na trabaho na ayat na kwarta na. No nalaing kang agdiskarte, uray jablis ka makakwarta ka na nang. Agtaktakaw kan sa mutin na nakaw. Saan mo ta? Ikikanak lang ng kalisidro iti kwartak tunggal agpensyon. Apay kumanga ikan na ka. Apay, adaya impadulin mo kenkwana. Awan, ada ngamin igam ko asikreto nanang. Iso masapula sustentuan nakmut. Sekreto nga. Ay, di yung ibagbaga ka na antibining deto Ada ngamin ubing ka napintas at chicks ni uncle. Anya? Nakaamwam. Ay, di ka agararamid iti sarita sika, Severina. Agpaiso nga rin di pagpagak. Kan namin adon na nagtsapirunak kadakwada. Anya? Binilin na kadyak ka no ipagbaga iti orasino. Tapno sana maamuan na ante. Ngam di yung siguro ibaga. Tapno jak ibulgar ti palimod da. Masapul nga itid na tanyaman akidawak kan kwa na. Nagalas ti kasta nga araramidam, Severina. Pananggundaway ti kasta.
Amaw amade ti aramidon jay ulitugmaw kanunungam pagkwartaam pay. Ay ka talaga kasta, ah? Ikan nantupay ti kwarta ti saan nakapkapin ano? Siyak tula kita kaan na kanan ti saan? Ay isa na mabalin na di nakikan ananang. Manong Isidro! Dumagas ka kadipay! Apahilyo na. Anday bagam? Agsarita taman biit manong. Ada ngamin na amwakan ni si Birina. Pudno ka day, nga ada babae mo. Nagloko mo't na dya babaen. Apay, anya timbagbagan akin kaya. Patpatsimot na dya. Awan ka day, ulbod na dya nga anak mo. Agar aramay iti istorya. Nakitak dagiti ladawan nyo iti babae manong. Ay, pangaasay, sardengamon ti kasta nga aramidam. Ha? Apay, di ka nadidigra, idi dandan ni timpuak ijerang tay ti asawam, idi nagbabae ka iday. Ay, siyempre, nadidigraak. Iso nga raw na kasta unay panangilimod ka iti may papankan ni Elizabeth. Nanay, di mo ibagbaga ka ni ipag mo, alyo na. Tano agaramid iti saan anasaya at dahil basol mau. Ikan ka iti gundaway mau amangilintag iti kamalem manaw, ha? Ngam, no natangken latta ti ulam, mapilitan nak amangibaga ken ni ipag iti kasta nga aramida. Anya, ay saan Bayam, tano agpinsyonak, ikang kantumat iti kwartam. Ay, diyak ka sa pulan ti suhol manaw. Lakay kan, agbalbaliw ka kuman. Ken panunutom kuman ni ipag. Di mo urayan na maamuan na ti aramida. Sakbay nga agbalbaliw ka. Ta, amangad no dakdakais ti mapasama. Kanayon ka amarabyan na sumangsangpay si Birina. Apay, papapanam. Napana mo nakidate ananang, apay dakas. Na, apay, adda na yan nubyo. Kada na, bayan nyo, tayam amok to kada kayo. Apay, ngaya kurang to'y kwartak nga inted mo, Isidro. Ay, pasensya kan Elizabeth. Inikak ngamin jay kaanakak ta blackmail nakmal. No jak kanu ikan iti kwarta, ipulong nata iti asawak. But nga nakalaang, mamati ka mo tadagos. Pamutbuteng naladay jay, tapno makadawat iti kwarta ken ka. Inton maminsan, demonikan. Imposible ang maiturid na kagipulong day jay. Mabuteng matlaan. Wan mat kadi Di nakmat siguro isagmak jay kaanakak. Iso nga rod ako nakapamutbuteng na laang day jay. Rupat kwartamot gayam day jay abapai. Apay nga imutan dakmatan angkal. Agipulong ak no kasta. Talaga nga awan na bati a kwarta kaanakan. Maawatan na kuma. Intudyo amin iti dayjay nga Elizabeth. Ay, naglaingan dayjay babae. Tay sutag numnumar iti pensyon nyo. Ipulong kong tupay ka ni ante. Tangiwat mau. Ang mga numanggag na ka ni ante. Ay, may mayat numanggag na ante. Tap numamuan na tagpaisaw. Ayan na ante, kaya't ko makasarita. Dagiti awanan baen. Kunak tupay kat. Di pay lang agparparik na kanyak nga damanan madingar aramidon ti ulitag mo si Birina. Nabayagan anubya na day dyan te. Ubing kan napintas. Napintas dito iladawan ng napimpintas manan iti personal. Dagiti awanan baen. Relax langan te. Tay kariyo di kay mapmapan ijirang Taiwan. Pangaasiyaw. Wan, di ka madanagan. Tadya kon ulitan day dyan nga naramid ko. Basta ti kayat ko mapasama kita kat matiliwak ko maidadwa. Amok tayo yung daan ti. Kuyugan kayon to. Bye-bye, love. Agsina ta dito yan. Ta,
agpasuko na kun iti kabsat ko. Sige nga, Rod, love. Ingat kawan. Aganad kamot, love. Awanan kayo iti ba? Piling, apay ganda ka dito. Si Kamot na babae! Piling. Piling, agawitan. Di ka agiskandalo dito. Pusta! Kas jeti rumbeng katakwada. Di ko na siguro ni Uncle Jack maiturda gipulong kanante. Ay, saus. Kaanaimbag no saan daan nagkinabel, idi natiliwan na ida. Nagkinabil da ah? Binijok nga ron nanang. Anya? Ay, madanaganak. Abangan no anya ti aramidin ni Antim abinay ng anak ko. Amangan numapan manon ijay rangtay. Saan nanang? Nagkarimot adinan aramidan ti kasjay. Ipabalod na kumaki din ang kala tapno dagong gunana. Apay ngay pabalod nak bakit? Pakawanan nak ka din Promise, sana na maulit na jay. Kari ka akari. Ngam awan matungtong pala makarim. Isala ding itag. Ikang kapaylay ti pagnakmam. Barang agnakam kan mapadasam ti mabalo di sidraw. Bining bakit? Pakawanan nak ka din Suray. Tsakon ulitin na jay. Pasensya sweetheart. Awan pala ti pagkaantay ti restaurant, awan kwarta. Wen, awan problema. Unay ka to'y sweetheart ko na yan. Sayang lang nakabalo din di pagdaw-dawatan ti kortam. Basol na, tainimutan nakmad ngamin. Kan tapno sardangan nan ti pananggulgulib na iti asawa na. Laklakayan lang arudan, agchichiks pa ilang. Jay kabit na ati na ibabain, tanay pungot-pungot. Kastaya. Kas jeti rumbeng kadagiti kabita kas kan kwa na. Igas iti kagimungan dagita aklase ti babae. Ha! Day tagaya mababae, ti pang ibusam mi ti uras mauruday. Ha? Sino day tabakat, Rudy? Kwa? Asawa ka? Karanggan diyang ka, babae! Kinabayan nak nga tumba. Boses kan langak lang, ti bakit? Yung tipig sakit upimpay! Luguban ka man lang, tulungan ak, Rudy! Di mo tulungan dahi to'y babae, Rudy! Lumaban ka si Berina. Kabaalam dahi ta. Rabok ni Manang mo. Ala, nagdakkel mo't day taasan dyan, Manong. Talaga pinilik tay kadakkel na ginatang adeng. Tamok nga may na paborito ni Manang mo ito. Oh, excuse me adeng. Ala, idisum di talami saanan, Manong. Talagang amom ti paborito ni Manang ko aprutas, Wala, nang runa day ta nalabasit asan dya. Kay kayat na day ta. Unya, Rod. Kanayon agumatang iti sandya. Tapasaray igiddan na akanan numangan kami. Nga raw, nakitak no kasano ti panangan na iti sandya. Madlaw a paborito na talaga. Ala, orayang biit ni Manang tainak ayaban iti silad na. Manong mulo. Pag-awi demon, hangko nga kayat nga makita ti panagrup-rupa data nga mulo, Kayla. Inkabiit ka sarita, Manang. Takababain mo't. Sapay amunang adda ka. Kat ibagam nga nasakit nga ipan ko Kat hanak nga makasao ko nam. Mabaina. Sikan ati mang ibaga. Jack nga rod kayat nga makita ti panagrup-rupa na takasursuron ko. Makapabakwar jerupa na. Nalabas ka mat nga agsasao, Manang. Nasingput mo't ni Manong mulo Ingka papanawan ko nakne. Hanak nga pagpungtutan, Kayla. Hay, sapay adda pasarabo na nagdakilasan dya. Burakak to pa iti sangwanan na. Ala, saan Sayang, kasaritam laangan ni Manong mulo. No talaga nga awan namnaman akin ka, diret saam nga ibaga.
Tapno sardengan na kan asar sarungkaran. Sige man langan. Ay, makangag kanya kay dag kakasakit nga sarita da dyan nga tao. Lukasta, talagang awan nam namakan kanilya. Nakasaganak mo't nga aguray. Uray man no abulan, wan no tawan. Basta da ko man nam namakan ka. Awan nga rod. Hang ka nga makawawat. Nilya, Agpakpakaasi ak kanyam anya. Sardangan na kon nga sarsarong karanta hang ka nga kayat. Hang ka nga type. Hang ka nga paganano. Isung agbiro kay tisabaling aramam. alang nga ron Narigat mo't no ipilit ko ti bagikyan ka. Aklo nag-atigasat ko. Katwa na. Kasta nga talaga ti rumbang. Ado mati babae edta. Alang nga ron, di ako nagbayag. Agyaman aklangin iti oras mo, Nilya. Nay, agim impake ka mat mulo, anak ko. Papanam. Inakagtrabaho di syudad na. Ah, nay, kalaat sa ti ipapanaw mo, anak ko. O nanang, nagpatulong akadagos iti kalugaran tayo magtrabaho di. Napahayak mo't ngaminan kininilya. Iso nga umadaywak pa lang. Tapno makailiwliwag ak. Nasakit ngamin ti pan nakapaay ko. Idi pay lang amin nga ibagbaga kasarda nga mon nga armon ni Nilya. Tamadlaw nga awan pa nagusto na kun ka, anak ko. Tiyamok ak agtinag mo la kanyak nanang. Saan mo lang tagayam? Ay, anya nga ro da trabaho ti sir kami dyan syudad ngay. Bagar iti may sa grocerya nanang. Iti ka di grocerya apag trabahuan nagiti daduma babaraos kan babalasang dito'y lugar tayaw. Uy, nanang. Nala, nasaya at mga road. Tapasig nga amom dagiti katrabahwam ijay. Ni, manong mulo, papanam, adda ka mo dito'y waiting shed. Agurayak man iti tricycle. Ta agpasyudadak kayla. Si Kangay, papanamay. Nagdakkel mo tabag mo. Sumra kak iti trabaho ijay syudad, manong mulo. Ay, lukas ta. Agkuyog ta nga rodeng agpasyudad. Papanam ka di ijay syudad, manong. Sumragak mo't lang iti trabaho. Inserrek nak ni Nestor akalugaran tayo. Iti grocerya pagtrabahuan na. Ha? Ala, nukas ta. May sa agroserya ti pagtrabahuan ta? Nag-applyak mo't ka sales lady ijay. Kastaya, agtrabaho ka mo ijay. Wen, damanong Nestor mo't lang kini Jopay akabsat na tinangisara kanyak ijay. Aya, may sangarod titurungan ta, ading kayla. Nasaya at mata nagkuyog kayo ngay may kayla. Mulo, nga maguray kayo. Naimbag man ta nagrana kayo. Nagrana kami ijay waiting shed ijay lugar tayo, Jopay. Ala, agsagana kayong ruden. Tamang rugin di trabaho yun no madamdama. Kan may sa abanay ti pagnaidan tayo amin na trabahador dito yung grocerya. Man ti stay out. So ada tayo tagkakabalang stay in. Ilya, asino di sa kailim itay? Nagadumot itulbag nga agkakalumbite ni di pantalon na. Ay, big time da dyan nga agar-aram kanyak, tatang. Big time nga. Baknang? Wan, ado tilugan kan balay na nga papabangan na. Ano kastaya? Naimbag no barupay da ijay. Kaslan na taingan mo't time. Nasurok sa amot 40 titawin na. Wan, nga mayos lang data. Ubing pati kasta nga taw-tawan. Kayat mo da ijay? Wan atatang, ngamhang ko pa lang nga aklonan. Agpakiputak matbuaset, ah? Kano ngay nga aklunan nak nilya? Nabayagan nga gar-armakin ka. Nasurukan na makalawas. Unayan, nabayag aya para kanyam data makalawas laang. Ay sos, nabayag day ta na. Kat no idi ka ubingak. Kat kabayagan day ta makalawas sa panagaram ko. Maysa, wano dual daw kat aklunan da kadagos eh. Kat sa bali idi sa bali matatan. Ak
aklo na nakit din, taagasawatan. Hanak to nga tanga agladingit iti sidong mo, Manong Randy. Baka nga'y pagsangitan nakto. Saan? Apay kumapagsangitan ka. Paragsakan ka kit di ah. Tapag namayag to tibiyag mo. Ado, ti papaabangak abalay, kanvan ko. Isu nga agbyag ka akas la prinsesa iti puder ko. Sige nga rod aklonan kan Randy. Kano nga ron nga kasarnak ngay? Ay, iti kabita na panawagan na. Agkasarta iti bongga. Ay na, nagmayatan. Ado man nanti umapal kanya kon. Ano ano? Kahit kasano, datan. Wanan Randy. Mula, rumorta nga rodin. Dain ta agrambak. Rambakan tati umuna nga aldaw ta. Kas agayan ayat. Apay nga hotel mat nga dagos dato imayan Randy. Wen, tapno makainan nata. Nabannog ta nagpasyar itay. Isu nga ginanata mat ah. Hantamot nga nabanog. Tanapantala ang nangan iji restaurant. Panagriknak gamin kat nabampanugak. Aginanata pa'y sa tanto agawit. Katawan nga rodan siya kati makaam mo, Randy. Sorry Kayla, no agar making ka. Diyak mangamin mapaglibakan triknak. Bayat ti panaglabas dal daw. Na-develop mo't tin triknak ka. Si kagayam tayo ayatag. Mangmulo, anya laangan ngay ti sawan ni Manang ko. Numaamuan na nga agar-aram ka kanyak. Nang runa pa'y no aklunan kan. Awan bibiyang ni Manang mo kadata. Di ko malaang maipapan kadata ti panunutan ta. Kinapod na. Ay, kababain ko mga ibaga dayto Ngam, alaman laangan. Nabayag mo tin akras ka, mulo. Anya, agpaiso Kayla. Wen, iso nga aklunan kan. Oh, agyaman na Kayla. Kayla, asino dyan nakamotor nga nang itulot kanya? Hangko nga makita dyan pa na tanakarikap mat di helmet na. Ay, kwa. Ni mulo day jay, Manang. Molo! Apa nga yung tulod na ka? Wano inarkilam dyan motor na? Saan, Manang? Addan nagkinaawatan mi. Aniya! No kasta? Insublat na ka nga inaramday dyan nga tao. Wen, Manang. Kat inaklon mo mat. Wen tay ayatek mo't, Manang. Ay, hangkang agpanpanunot nga. Ni, apay ngay akas tati sa umanang. Amom nga binastat ko, inaklon mo mat. Isungarod nga hangko nga inaklon, taha nga pasado iti standard ko. Sabali ti standard mo. Sabali mo't kanyak amanang. Ay, diya kayat ni mulo nga para kanyam. Hang kayo nga agbagay. Sinaamkit din ta na sa papay lang. Agin inayat kami kinimulo, Manang. Ay, basta ang ko nga kayat na dyan nga agbalin nga bayaw. Awan na pintas nga masakbayam ijay tapada tamat nga mamermeraot. Ne, apay amalmalday ka Kayla. Ada ka di pamikot mo? Kasano, Jopay? Panawan na ko ni mulo. Ha? Papanan na? Nagpakadan ijay groceria idi kalman. Agap-apply ngamin para abroad. Anya? Kasta niya? Ay kat mayat ano maka-abroad. Tapno daras kayo ang makaurnong. Kat, saan kayo pangagkasar? Saan pa'y Taagurnong kami pa iti pagkasaran mi, friend. Wen, mayati kasta. Panunutin nyo pa nga umuna tayo masakbayan nyo. Sa bagay, mabitlaing aglabas ti tawanitan. Wen metkit di Ila, bumangon ka ditan, tayong ka mamigatay. Mano nga aldawan na kasta ti Jermaw. Aglaladot ka kanayaw. Ay, adda nga rot kayat ko nga kanan. Igatangan dakman itinitib nga mangga. Ha? Nay, apa yan? Aginaw ka. Uwan nga rod. Ngamahang kayo nga madanagan ta ikasarnak ni Randy.
Bungga pa yang nga kasarti mapasamak. No kasta, ibagam ta pagsasaritaan tayong ti kasariyaw. Ibagam ta dumanon dan. Uwan tatang, basta igatangandak nga ron iti mangga tapno sumaranta tiriknak. Nilya, kailiw ka na yun. Randy, ada ibaga kanyam. Jak amo no maragsakan ka wanuan niya. Anya day ta? Masih kugak. Anya? Ni, nagbiit mo tan anakargaan ka. Kitnam na minsan laan ilaw anta. Kat ada kanumot nga talaga ti kasta. Kan si kalang mo tinakagaraw kanyak. Kasano day tan ngay? Ha? Apay, ada problema? Han mo nga kaya ti panagsikog ko? Ay, ukwa. Sana kasta. Nung naklaatak lang amin. Dumanon kayo kanon ko na ni tatang. Sige, takasaritak to dagiti tatakkel ko. Agawid ak ije lugar minton bigat. Tay nakayaban ida. Ayandan ngay manang. Itay pa yung urayan tayo tinobyom kan ti partidos na. Ngam di damot la sumangpeten. Aldawan. Ay, hangkaman mat nga agganat, Kayla. Suro ang mamataguray. Na traffic da siguro Dinamag mo ka din no ayandan manang. Han nga ron nga makontak ti cellphone ni Randy. Tawan lakit di signal na. Ay na, makiasawa kan manang. Kalaat mo tipan nakiasawam. Kun masikug ka pa yun. Addanton ka anak ka. Wan kat kumusta kayo matan nga kanimolo? Sinay na amon? Saan Tagin inayat kami mo't manang. Agkasar kaming ton. Apaman makabakasyon manipod abroad. Ay, no kasta? Nag-abroadan da dya nga mulo? Wan, kapampanaw na laidi na minsan akalman. Ket nako na ajakon agsubli iti trabaho. Ta isula kanon ti agtrabaho. Nene. Imbag man ta naka-abroad da dya nga mulo? Angam, oray pay. Hang kayo latang agbagay. Ha? Nilya, awagan man Genovium. Nagbayagdan nga eh. Matiktikanin dagiti kakabagyan tayong agururay iti idadanon da. Apay ngamin nga inay, ayaban nyo dagit nga tatao. Kat dumanon da pay lang mat. Hang kami pay mat nga agkasar. Kayat da nga ron mo ti dumngeg iti saritaan. Isong awagam no ayandan. Upat nga orasin nga gururay tayo. Nakabaybayag damay. Hello, Randy. Hello, asino da ito'y? Da kayo kaditi nanang ni Randy, nana. Kadwa yung iso na. Ayan yon. Ay nga inangay pagbagam. Asawak ni Randy. Asawa? Apay, asino ka? Anyat masapol mo iti asawa. Ada kami dito'y airport ita. Agtor kami ijay abroad. Anya. Ay, ikwa. Kaya't ko mga kasao. Ada nga minapatag nga ibaga kanya na. Awan, mabit lang tanapan lang nagsiyar. Ay, aday tamot gaya man. Sweetheart, adawag mo. Kasaritang biitan. O sige, panawan ka pa dito, sweetheart. Hello? Randy. Agpaiso aya nga ada asawam. Wan, isa apasin siya kan. Sorry no nagliba ka ka. Di ka mabaling nga ikasar. Ta kasado ak iti mo ng asawak. Kat mo ikatlon nga asawak ti kadwak ita. Anya. Kasano ak nga rudan ngay. Kasano nga ito si Kuko. Namnaman may manlangan tiyo umayo tadta. Ulbut kamat gayam. Awan babain mo. O sige, bye. Ay! Kasarsarita ka pa lang! Hello! Ay! Kasano aktatan ngay! Itata nakapagpasngay kan. Anyat planom nilya. Aga playak nga aga brood tatang.
Kat dawatak titulong yu kani Kayla. Awawiran nyo pa ilang ate anak ko. Di ka madanagan, Manang. Di mi baybay ante anak mo. Ay, agyaman nak ading. Hang kayo nga madanagan tano makaabrodak. Pawitan kayo nga dagos iti kwarta. Molo! Ha? Nilya, si gamda ita. Kunak, tupayakat nga si kadata. Ay na, talaga nga nailat tilobong niya. Asino nga ti mangipagarup nga agsarak man ng tidalanta. Katitoy pa abroad. Naibaga ni Kayla, panag-abroad mo ditoy. Ngamjak ni Namnam, makita ka. Wan nga raw di. Unay matan, intortorong samat negasat. Kat kamustan ngay. Aywan, intag merienda tapag isi istoryanta. Ha? Ay, una, Nilya. Kat kumusta kayon nga ija kabsat ko, Molo? Saan kayon samat nga naragsak? Saan man naragsak kami, Nilya. Agbakasyon na kinto numaya bulan. Knukas ka sana, agkasar kami. Ha? Ay, saan pa'y Anya kayo matan? Urayan nyo mati pa nagbakasyon ko, Saka ito agkasar. Ngam, ag-uray ka kadi. Di ba inayat nak mat idi, Molo? Apay, napukawan ti panagayat mo kanyak. Oo na. Nabayagan. Manipod inaram ko ni Kayla na ibaw ingking kuhanan dayta. Anya? Nagsakit mo tanda ta nga ibagbagam, Molo? Ang uray no kasta, ipalapal ko lata dato'y reknak Ha? Kinapudno na. Adalimad nga panagayat ko kanyam idingam, binaliwalak lang. Tati amukot hanga pumintas ti biyag mo. Ngam tatabimak ng kamatan. Adon tinaipundar mo nga sa nekwam iji pagilian tayo. Ay, nakababain man ngam awan mat siguro dakas na no. Ibagak ti pudno nga marikriknak niya. Pasensya kan. Ngamadan ni Kayla nga ayatag. Ay, basta. Syakti mo na nga inaram mo, ide. Syakti mo na nga ayat mo, Molo. Subliantan aja na palabas. Papuskul akong tirupak. Siya kung tag-aram kanyam. Molo, I love you. Syakti mo na nga ayat mo, diba? Siya ka ati pakasaram ko, ma. Anya? Hello, Manang. Hello, Kayla. Nagkita kami kini Molo ito abroad. Kasta ket nasaya at agbakasyon ka no inton umay abulan ni Mulo, Manang. Ay, hanan nga matuloy ti panag-awid na, uno panagbakasyon na. Taurayan na kano. Agkuyog kami to, ta isunto ti panagkasarme. Anyat kayat masawan, Manang? Nakaamiris ni Mulo, Kayla. Siya kano ti mo na ngamin nga inayat na, iso nga siya ti kasar na. Anya? Agpay sumat ngamin, di ba? Siya ti mo na nga inaram na idi. Iso siya nga ti rumbang nga ikasar na Naginaram kami iti abroad. Iso nga lipat mo ni Mulo, anya. Anya? Hello, Mulo. Anya di inyawag ni Manang Nelia. Agpaiso ka di day jay. Ibaga na nga. Anya? Iso ka nun ti pakasaram. Anya? Ay, awang kinapudno na dayjay Kayla. Kinapudno na. Kanayon na kawisin arumwar. Yung kanayon na magagkagkad. Kanayon na nga ibaga asublyan mi kano tinapalabas. Kat kunak may, awan rumbang asublyan may, tawan mo tinagkinaawatan mi ilay. Mulo, amang ano masulisog kay ti kapsat ko dita. Saan? Unay ka na ya. Di ka di madanagan. Kauray niya't mapaspasama. Si kantulaang dayatag. Kat urayim ti panagawid ko. Tagkalay satan. Kayla. Agyaman nak nga rod, Mulo.